LEINGAK स्कूल सिंगदा तमलिबा क्लास 8 फाउबगी MAHEIROI NUPI लिसिंग हुमद्रा तरुका चामा मरफू मंगा अमदी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट अमदी बिलो पॉवर्टी लाइन की मखादा लेबा MAHEIROI नुपा पुन्ना लिसिंग हुमद्रा निथोइगा चात्रुक हुमद्रा मापंदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेनना लेमना यूनिफॉर्म येंथोखरे समग्र शिक्षा मणिपुर सिंधुना ngasi BABUPARA लेबा SSA की ऑफिस ता पांगथोकपा यूनिफॉर्म येंथोकपगे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना एजुकेशन Minister S. Rajan amadi Education S. K. Commissioner M. Haikhre IS na athoiba mithonglen sing oina saruk yaduna pangthoki thauram aduda uniform khakta natana sport ki item midday meal gi call leak sing amadi khwaidagi maru oina lenga ki school singbu hen advance oihnabagi pandamda kayan kawe smart education system amaso yenthoki yenthoklaba potlam sing adu leiriba John 13 ki jet yo singi खुथांग दा खुशिनदुना मागी स्कूल सिंगदा यहुनखिगदबनी थौरमदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ममांग थक्ता चादा चेदा डेवलपमेंट तौबगी हाइनबी लेरंबा अदु थादोक्तुना ngasi खुसिनरिबा पोटलमसिंग असि मसा मसागी फंगफम थोकपा मफमसिंगदा चपचाना फंगंदुना अफबा एजुकेशन सिस्टम अमा पोरकनबा पुन्ना होटनामिनसि अफबा स्कूल लमा ओहेनबदा लैरिबा अवाटपा खुदिंगमक स्कूल फगतहनसि मिशनगी मखादा मेनखतनबा होटनरि हाइखि नागलमरमदा हाउजिक प्रिंट मीडिया अमदा यूएस के वैक्सीन कापगे पाव अमा संदोरक्तुना मियामदा हानदगी वैक्सीन कापगे अवाबा लैरिबा लमदम असिदा हेना अकिबा पोखलिबा असिदा FIR अमा पांदुना थिगतुना एक्शन लौखतकनी हाइरी Education type is a backbone of the societies. Above society, Malay never one of the same never one of the above education, Mangal from the garden. Above education, Gimangal from one of the above school the garden. Above school, Malay never one of the above was at the garden. Above was Adugi Magi activities, Magi performance school and one of the above equipments the garden. Masak the garden. And Haina may am say, mid town of one of the Quina school Fagana Jeva Mission say, Wakal the Lakima the Haurakana, school 61, Anbagi, Sahida, Tomuni, Ayamalo Shandana, Sangaki, Bayama. Amarom the Education Minister S. Rajan Mamangi Lenga School Singda Laithok Lubana School Sing Sita Hanbani Hauzikti School Pagat Hansi Misangi Makhada Lenga ki School Kaya Hana Lairamba MAHEIROI Masingdagi Kahene Hengalak Pakaya Thengnare Masida Semgalak Liba High School Sing Asigi Mathakta Higher Secondary ki Thakta Anobe School Kara Haptuna Semgatpa Mathau Tare Haikhi अखोई इपा इपुसिंगना ब्रिटिश की अदगी अवाला की तोंगान बा अदुगुंबा कयागी खुदगी मणिपुर से अखोई गिदमक थंबिरम बसे ngasi gi horiba naharol singa sigi chhatra chhatri chai si singa sina tungi manipur gi amuk laiba lepka doribnina honorable chief minister na BJP ngasi gi sarkar honorable chief minister na Sri Nongthhombam Biren na litto government sina tungi damakta kayam phajana khallaga Manipur da laiba senthok laijadraba lairaba mama mapa singi damakta asa tawjariba macha gi damakta government sina lauriba adugumba thodang ado Manipur gi praja miyam da khangan ningbadagi koi asigi print media gi esgumba chininau sing mayam yauna koi masi tawjabane Nakalamaromda Hauzik Lamdam asigi vaccination process ki matangda Tom TV na hangba wahangi paukhum piraduna CM na Lamdam asida punna mahi Miyoi lak kunipan leibagi manungda lak taruk mukti vaccine kapkhre miyamgi wakhalon da hidak kapagi akiba leiriba asi thadoktuna isana thorok laba matamda da khumang sausinba ngamgadabani amadi vaccine kapa asina covid tagi ngakthoknaba amata ngairabu upai oibana miyam punna vaccine kapthokminasi haikhi Manipur ki oina out of 28 lakhs muki manungda huji akhoi 6 lakhs muk akhoi vaccinated tawre ado akhoi gi percentage low oidi yam luri si kaino gi na Tripura gi na mi thola ga kapi akhoi gi na mi thokpi ro yade that is the reason why aduna akhoi na ni ngasai na haje gi bido panic ki oiba ya ba praja da singna ba ya ba paw phongbi ganu manam sa da ba authenticate oide ba paw phongbi ganu mayam da panic pi bi ganu aduna mayam da hida kapa sinatra ga di
vaccination se natragadi covid tagi akoi protect tobunga moi defend tobunga moi abse masi mayam punna media gi sinna punna yaur kana khangnan min si haibse then only we can achieve 100%.